Чуваш республикинде сауынышла лару дурура шержевре педагог-пан аставник шулдалық не ушриш. Шамрыксен театрынже иртне уява пилікшілі яғын врендеген худшынже. Візен шидіне взембет, ада телле взембе Оксана Верликова корреспондент Казакланже. Учительчі сумлада пархадарла профессиядан жембірі. Кыжалхи віріне шөлінче республика расширен біне яғын педагог вихрать. Бізем шидіне генерава тарын білібе терс воспитание парасенебе ұрми ганметрі жайшы. Уява келегенсіне кадетсем кәтсейлде шедарласа қадырлене вырында азынмалық санугерінме май болжы. Палы бұлыма қалласа ергелене шпыжа педагогика үшін ветеранизем, тавадивишлі учительзем, терлі конкурс шендерушізем, віріндегенсен династиязем келсешетіне. Бізіне малданақ видеомелібе Россия шудыш министрі Сергей Кравцов саламлары. Республика ердюші уява ұшнамай кыжалхи жол перін республика жын тебір палы бұлымба. Чуваш халықне шуттағылараган Иван Яковлев шыралныранба, шетмер белік шол шетнебе пілдерішлі болныне калары. Шағыда педагог шулдалығы бе тажы жығынуратыныне палыртыры. Віріндегензен үшмайызіне лайықладас, школа шамрық специалистіне ытларақ явыштарас ыдыва, малашне де пызық темлік уйрасыне пілдержі Олег Николаев. Уявыра віріне үшінче палырнызіне патшалық наградызен парза хавхаландар жеш. Хамажи пидирада выдержала чак вереню системенде, асла вереню системенде дешленин мажул. Анхи бунвара улдужул школ директоре был зайшли деп чага панхи мероприятие мана чене проект билет в будущее деш профориентации проекте. Шавында бирин школ фудшин, эби педагог навигатор был зайшлерем, шавнамай. Сергей Сергеевич Кравцовын тав жируне илметивишлі болдым. Малалай шлес келет. Ажасыне аслы жылшыне дыма бұлжаганзем хазене жинже яланақ шенелік шырайшы. Анлы да пызык терлевзем ларца візіне пұрны жагірдеші. Хавхалану пызык. Еженумай Павла, школ директорин, нуман шенерен жіне проектіне грешіс келет. Хали бір код будущего теген IT-технологизен проектчебе ажазым сақырбауын бірміш клаза гизем. Перенешлеще Волдадахшине проект, Тингна регион Земхушинди, Патылан фронтов тиген проекта, где Эберял школе Булзанда, Пурный штапин день Юлашин Мар, Шенерлен, Шени проект Сенекерзе, Манан Хаман Тиви, школ, Сонзбатнил Маштарас скелет, школ Ятничулес скелет. Пелю барасы ширену майжулдыры жаган игеверендігіне Чуваш республикин тавадивишлі учителі яда падиш. Бізінчен пірі шеремжечі жул ажызіне Чуваш челхибе литературине ожаху мабулы жаган Надежда Петрова. Ажызіне тван челгене, тван халыға юратма хизеплеме, врентні зірбушне палах аттяннене хизеплемеде. Хамарын тван жыжыва юратмада врендедіп Кыжал хишул, педагог сенбе, наставник сен шүлі бұлнаран, ебенде балақ чи лайхине кетеді. Мүншін дезесін, шүлде тұраған земде біріншіне тимлірек бұғашы бұл дезе жоғышлады. Пуханызем педагогпа наставник шулдалыге вреневень пурдадым неде пырсативнине, шавнамай тада анлырақ ешсем пурнышайгіртме май барасыне палартырыш. Эбіршанат бір кыжал кешул врендеген сенегінамар студент сенеде аслы білу үйлеген сенеде уйрамақ қавғалындараса. Межін дезесін малашлық палақ нумай келет ажазен жен. Малашлық ажазен малашлығы палақ врендеген сен келет. Шамбада эбшанады шак пызык кыжалки пызык шул пире маладалын шулзем ұша барады. Онзыр бүшіненде кыжалки шул тада бауыла. Межін дезесін Константин Миду Шушинский икшір жул дулдарад. Шетмел билік шул толарад Иван Яковлевич Яковлев. Эбір мұқтанат бір шак Иван Яковлевич Яковлев яжебе хизеплензі дарза, он ятне мала шулешеклене майбурризен. Эбір хамырды педагогсым, тада бір педагогсым беслет. Бада пиреде бұрзадевеген уяв бол, пиреде бұрзадевеген мероприятие зем жамбадан де бір министерствона болуша бұрза, бір яланақ шағынбек сумлада хизеплен мероприятие ергелеме тұржатыр. Республикари педагогсем шулзерен хазен эшрешеденевзине сумлы гранцыне премизине илме булдарныбе бізем хадырлыген ажызем терлі шайри олимпиадасынче омырдусынче пызык шеденюзем туныбе шерепледеші. Чуваш енгіларым вали Оксана Верликова, Виктор Степанов.